dumedisa bana ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Lebitso la ka ke Mme Maphamodi Lekwetši. Ke kopa hore re qaleng ka thapelo. Ntate Modimo, re kopa hore o be teng ka hare ho rona le bana nakong ena e bodutu eo re kopanetseng malapeng. Bana ba tla fumana thuto ena ba ntse ba le malapeng. Re kopa hore ebe wena ya tla hlonolofatsa, ya tla re etella pele. Thuto ya kajeno e be le kamano le maphelo a rona. Ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a rapela, amen. Re tla fumana palo ya rona letsatsing la kajeno ho bukeng ya Jeremia kgaolo ya 33 temana ya boraro. E re, bitsa ho nna mme ke tla o araba, ke o bontshe tse kgolo le tse patilweng tseo o sa di tsebeng. Matsatsing ao re phelang ho ona ke matsatsi ao batho ba baholo kaofela ba buang ka corona virus. Ka ke nako ena eo bana le dutseng mahae, ha le dikolong, ha le dikerekeng, le ntse le bolellwa ka COVID-19. Batho ba tshaba hore le keke la ya dikolong, la ya dikerekeng hobane re tla fumana tshwaetso ena ya COVID-19. Ho makatsang ka lefu lena ke hore ha hona motho ya tsebang ntho e nngwe le e nngwe ka lona. Letsatsi le leng le le leng re fumana dintho tse ntjha ka lefu lena, empa tharollo e teng ho tswa lentsweng la Ntate Modimo. Letsatsing la kajeno Ntate Modimo bukeng ena ya Jeremia kgaolo ya 33 temana ya 3 o re re bitse ho yena o tla re araba. O re o tla re bolella tse kgolo tse patilweng tseo batho ba sa di tsebeng. Ho na le nako eo bana ba Israele ha ba ne ba etswa Egepeta, ba leke ba dula lefelleng ka dilemo tse 40 years. Hobane ba ne ba sena tshepo le tumelo ho Ntate Modimo, ebile ba ne ba sa mamele ditaelo tsa Ntate Modimo. Ba ile ba lefelleng moo dilemo tse 40. Re bolellwa hore lefella ke sebaka se tjhesang haholo motshehare, bosiu se bata haholo, lehlabathe le lengata. Mme re bolellwa hore hona le hwatateng ho na le dinoha tse kotsi, ho na le diphepheng tse kotsi. Bana ba Israele ba qetile dilemo tseno tse ngata ba ntse ba dikadika lefelleng, ba sa bone noa, ba sa bone phepheng. Empa e ne le batho ba ne ba sa kgotsofale, ba sa tshepe Modimo, ba dula ba koma-koma, ba ne ba sa rate le dihlonolofatso tse Ntate Modimo a ba fileng tsona. Mohlala, bosiu ba ne ba futhumetswa ke leru, le ne le ba kgantshetsa. Motshehare leru lona leo le ne le ba phodisa hore ba seke ba utlwa mo lebatama la lehwatata. Ba ne ba ja manna ha ba ne ba le lefelleng moo, e leng bohobe bo neng bo tswa lehodimong ka bo bona. Ntate Modimo o ne ba patile hore dinoha tsena di skebe tsa ba bolaya, ba ne ba sa di bone. Empa ha hona ntho ba neng ba leboha Ntate Modimo ka yona, ba ne ba dula ba koma-koma. Yaba ho fihla nako eo Ntate Modimo a suthang hanyanyana a tlosa tshireletso ya hae, dinoha tsa hlaha tsa baloma. Ha re sheba setshwantshong sena se re nang le sona, Ntate Modimo ile a re ha bana ba Israele ba se ba longwa ke dinoha tsena di se di ba bolaya. Ba ile ba rapela ho Ntate Modimo hore Ntate Modimo a ko re namolele, dinoha tsena di skebe tsa re bolaya. Yaba Ntate Modimo o laela Moshe hore Moshe a hlome Noa ya koporo lefelleng. Ha ba tadima Noa yena, le ha ba ne ba longwe ke dinoha di ne di sa ba bolaya. Ho thwe ba bang ha ba longwe ke dinoha ba ile ba tadima Noa ya koporo ya ba ya phela. Ba bang ha ba longwe ke dinoha ha ba ka ba le tumelo ho Ntate Modimo, ya ba ya shwa. Mme le rona Morena Jesu o ile a hlongwa, o ile a fanyehwa sefapanong sa Golgotha. Mme lefu la Morena Jesu le re tlisetsa bophelo. Morena Jesu o re ke yena tsela le nnete le bophelo. Nakong ena eo motho e mong le e mong a batlang bophelo ka nako ena ya COVID-19, ha re hopoleng hore Morena Jesu o ile a thakgiswa sefapanong sa Golgotha. Mme le rona matsatsing ana a hona jwale, nakong ena e boima eo bana le sa yeng dikolong, le se ne sa kene kerekeng,
le sa kgone ho kopana le metswalle ya lona ka tsela eo neng le kgona ka yona, le tshaba tshwaetso ya lefu lena le bolayang, a ke le tadimeng ho Morena Jesu. Morena Jesu le yena o ile a thakgiswa sefapanong. Mme letsatsing la kajeno ke re ho lona, ha re tadima ho Morena Jesu, re tsebe hore re tla phela. Hobane Morena Jesu o itse ke yena tsela le nnete le bophelo. Mme jwalo ka ha re badile bukeng ena ya Jeremia, Morena Modimo o re ha re bitsa ho yena ka mantswe a mang, ha re mo rapela o tla re araba. Mme ha arabe thapelo fela e re mo rapelang ka yona. Morena Modimo o bolela hore o tla sibolla le dintho tse kgolo tse patilweng tseo batho ba sa di tsebeng. Ho tseba mang bana? Haeba ha le rapella lefu la COVID-19 hore ntate Modimo a re pholose ho lona, o tla etsa hore bo ramahlale ba fumane pheko ya lefu lena e ntseng e patuwe e sa tsejwe hona jwale, ba ya phopholetsa. Empa ke ka dithapelo tsa rona ntate Modimo a ka sibollang dintho tse kgolo tse patilweng isitana le ka lefu lena. Morena Jesu Kriste a le etse hantle. Ke kopa hore re kwaleng ka thapelo. Ntate Modimo re o lebohile ntate ka nako ena eo ileng wa re fa yona le bana. Re kopa ntate Modimo ka tsela e kgethehileng, re rapella bana, re rapella malapa, re rapella naha ya habo rona ya Lesotho, re rapella naha ya bohaisane, re rapella lefatshe kaofela ntate hore a ko re namolele ntate Modimo. O ke o se bulele bo ramahlale ba ntseng ba fupisa hore na e ka ba pheko ya lefu lena e hlaha kae, hore dintho di tle di kgutlele setlwaeding, bana ba kgutlele dikerekeng, dikereke di bulwe, dikolo di boele di bulwe, bana ba ke ba phele bophelo bo tlwaelehileng. Empa ka ho fetisisa tsohle, re skebe ra lebala dithuto tseo o re rutileng tsona, re skebe ra lebala ditlhohonolofatso tse kgolo tseo o re fileng tsona, le dintho tse patilweng tseo re bontshitseng tsona nakong ena ya lefu lena. Tsena re di kopa ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste, amen.